chim khipui YouTube channel min khir sak tu zong te zawa ya chunga lom thu ka sia voin hi October ni somthum pathian ni ania tun tuma hian kan lo hiat nual to United Kingdom Prime Minister thar Rishi Sunak le anupuina bong an bia nia social media viral ta chiam chungchang kha karon chop chuak dona hei hi mizo spiritual worldview pu city lerin omasi karon chiar don ani pu city lerin omahi abiak po na kanai mai lo awangin athu siak hi dil ngai na ka thelova amai ro chu social media te atar lan tho awang hian thil poitura kangai lova ama point min lo riat thiam kadil masa ani ole athu puya chuan United Kingdom Prime Minister Mewin Bong abetamem ni ti hi aron manga ti chuan hetiang hian aron siak chunsom ani kan ko than WhatsApp group pakhat Calvary Baptist Church tia mi pakhatin tun naya video viral chiam United Kingdom Prime Minister thar Rishi Sunak le anupuin bong ma a hindu pui thiam ten dar te reuh te thingri le champual nuwa kara bong var central deuh chibai buk ni om tak chu ron da in UK Prime Minister chuan bong abeta ti thutoi te asiak chu anon seizui liam hloma pakhat ero chuan riat chian le zual deuh atu awangin he thil hi han soi chiang deuh te u UK Prime Minister Mewin pathian bong abia ti chuan thil thui tak min ngai to ti re ti in azona aron siam zuya ka en liam puat na in thil omze chiang dewa ziak vele tha le thulin ka thia ani Liz Truss thak tu British Prime Minister thar Rishi Sunak kumsom li le pahni hi hinduru tak chung kwa atanga selian le mile khathiam educated tak mai ania Winchester College le Kovela Zirna tha Stanford USA le Oxford UK University atanga zirchuak ania mi thuak tha le mi van tlang chunglam ani kumsang ni som le panga a omna Richmond Yorkshire bial atanga Conservative Tory Party atanga House of Commons Parliament Lower House atana thankin ani khan kumsom thum le pakwa mi ania tun ma atangin ano panlai atanga dora in lo fathin damdoi semtu te ni in thingpui dora te po lo thok to thin ani awangin zirna sang zok azo nuwa po bank lama thokin MP aron ni point din mun poimo achil ngal nual ani sang ni som pasaria Tory Prime Minister Theresa May i huna cabinet atan laklu ania MP atan thankin ani a rin omna thutiam chama laklu ani chumchuan Hindu ani na zapui haulovin tuna Britain khwale tui kalonita kasa khwa chu Hindu ani kasa khomi ni na le Indian tha kalzel kani Hindu kani le kani na chu ka zapui lova ka chuang ani ti in Hindu sa khobu thiang lim Bhagavad Gita chu kengin chichamna ania MP atan laklu aloni to ani apu Ramdas Sunak chu Hinduru takni in tunma Gujuan wala Pakistan anom layo tangin an khola masa khola urusun mi ani kumsang khasakwa samsari le pakhata Vedic Society Hindu Temple ti chu tuna an chen na Southampton UK a alodin to bokani mitam takchuan hetianga Hindu pachal le vunhang Asian British mi ngei main ramni tlaseng lo varurel tu an lo ti thina Prime Minister ni na aron chel thei hi Barack Obama an White House ron lua US President aron ni ang deva an ngaya mihang Black American hoten Obama an ngai sang ang chin Indian British hoten Sunak chu an daro puin kan Diwali puja akal tuang zele ti in an ngai sang hle ani tuna bong belai video hi kumin August ni som le pariat khan anupui le athopui mingo then khattenen Hindu temple an tlo tumami ani ome anupui asatha murthi nen iskon Bhaktisiddhanta Manor Temple Watford ami tlo in Hindu sakho a ranthiang him sacred animal
bong abelai ani the outlook ina aron sia ania ama Rishi Sunak chuan kumin Diwali puja lai khan Jamas tami an tlo lai thalak te po Hindu te in cheidan anga in chein an tlo ti ama Twitter aron tilanga Instagram Lord Krishna Birthday Festival kan kal ti in aziak bok the outlook chanchin bu chuan Rishi Sunak worship kau sporting secretary to worshipping kau each UK new Prime Minister Rishi Sunak a devout Hindu ti in aziak kher ani British Prime Minister atana laklu ani nuwa 10 Downing Street mi puile media hotem ha athu asoi khan aban reka Hindu hoten sa khothila an rian thin poimo tak kalawa po apunti paparazzi hoten an lo lafu bok paparazzi hoten an lo lafu bok ani Hindu sa khu a Lord Krishna an ti chu Hindu pathian te jinga poimo le thil ti theiber ania Vishnu pathian chu voi riat aron pian non na avatar ni in Hindu hoten an za in chi bai an buk ber ani an seidan chuan Krishna chu khalka Gujarat state a July ni som le pariat BC sangthum zan hi som ni le pariata lo piang in an soi Rishi Sunak hi British Prime Minister atana Hindu sa kho bemi masaber ania kum zan hi som chunga British Historia Prime Minister no pangber ni in me ni som le pani sangkha sakwa somriata Southampton a pianga anu puinen fanu pani anne ai no pangchu William Pitt ni in kumsom ni le pariat le ka upa ani British Prime Minister Louis Benjamin Disraeli kha judatha ni ma se Christian ani thong British Prime Minister David Cameron Conservative hunlaya Deputy Prime Minister Nick Clegg Liberal Democrat kha pathian omringlo atheis ani tuna London khopuya mayor Trump ni cheltu Sadiq Khan khu Muslim pachalania apa chu Pakistan atanga UK apem lut bus driver thi ani The Times of London chanchin bu chuan Rishi Sunak chu British MP rualzinga House Berle Queen Elizabeth chu thil nei sang Robel khom ai pu House Azok ati anupui askhatha murthi nen US dollar makta tu isariat vel nein British mi hausa zanhi som ngazinga zanhi som ni le panni na ani tunalal King Charles III le anupui Camilla Queen of Consort khuan US dollar makta duai zali som li vel ne yangai anni The New York Times chuan Rishi Sunak te hausak dan le sum nei dan an zo tumin ani chuan kan ramin mi ta chu an bank account a sum an nei angin kate in kabuk ngai lova an nung chang character le thilti actions a kan te thidani tin achang ati mizo tenen kan te fung chuin ang lo deu British tabloid chanchin bu te chuan Rishi mi hausapa tin an ko mai thina anupui hi India rama computer technology lama sumdong Infosys company nei tu fanu ani engtin nge Prime Minister aron ni thei mai le British lalchung kwa chanchin chu soichiam ngai lovin kan thekang pui ome tunalal King Charles III chu Prince Charles ari lain anupui Lady Diana i chu uire sanin tuna anupui Camilla Bowles i nu thoi jun zama awaya khovel makti huai ani Prince Charles le Lady Diana i fapa pakhat lain American mihang black tha nein United Kingdom atanga USA apem pui dai zui bok lalchung kwa Royal Family chuan mi pui beisian phatameu lo chuti rualin Queen Elizabeth II ero kum som kwale pani zet damin kumin September ni riat a athia ani ro khachu Christian thatak le anun kai ruai tu atan Isua Krista le Bible zirtirna zom tha em tu ani thung British politics chu European Union chu san don vel atangin aboi chodeu chana an economy tele an ram chunga namdang pemlut an tamawang tein crimes te alo tuar chho hle maya European Union ram som ni le pariat atanga chu san na Brexit nu atang phei chuan sarkar mumal takin meu lo ti mai turin Tory party Prime Minister David Cameron chuan ahun amang zo lova Prime Minister Theresa May te Prime Minister Boris Johnson tele Prime Minister Liz Truss i anron in thak chhozut tamaya Liz Truss phei hi chu ni somli le pali chia Prime Minister Ronnie Chavin tuna Rishi Sunak hian aron thak ta ani kum reilo te chungin Prime Minister an thak zuta kumin aringot po pathum an neita Christian te thurin Bible chuan
ramin abo chia chuan puipa te anin thak zut thin thu fing te bung som ni le pariat chang ni a alo tia ram ni tlaseng lowaru rel tu tia mizo te ngai san em thina chuan a thleng dik tam em ni ti mai ol tak ani Prime Minister Theresa May chu Prime Minister Boris Johnson an aron thlaka ma se Brexit awanga an boire em awangin le European Union ramsom ni le pasari tenen thenna bia thu in London chungchanga thil chinfel harsa aum naknuai awangin British mipui te chuan Prime Minister Johnson a hruai sarkar chu general election buat sai mai turin a phutin an norna sa hle atopa ahun ma in election chu conservative Tory party hruai tu Boris Johnson kai hruai na hnuaya December ni som le pani sang ni le som pakua a in khan pui an neya mipui te chuan House of Commons seat zaruk somnga a Tory party chu seat zathum samruk le panga zet pe in hemitum hian seat somriat don in Labour Party le Social Democrat hote ne in popular vote za a somli pathum point paruk an huwa eptupol Labour Party chuan seat zanhi somruk le pani za a somli an changthung ani kumsang ni som pasari atangin Brexit referendum angin Britain chuan European Union ram chu alo chu santa ani chutianga Brexit anga an kalnu chuan Britain economy chu thatlam pan a in chiatlam apan zela sarkara sumwang tu finance minister te in thak zak thin ma se omzia om thei talova Prime Minister Boris Johnson a Chancellor Finance Minister Rishi Sunak le cabinet poimo dangin an ban sana Prime Minister Boris Johnson po lo thei lovin a chenna 10 Downing Street a chu sanangai phata ai o tur chu Tony party MP ni mek atangin mi som chuangin an chu a MP za chuang thop tu nei mi pani atangin Tory party a thu nei tu sang 1992 Conservative Committee atangin palaiten an than vele tur ania Rishi Sunak le Liz Truss in tum chawin atopa Liz Truss su atlinga ma se British Historia Prime Minister ni reilo ni in ni somli le pali chau ani mantia Finance Minister le Home Minister ten bansan vele in tuna Rishi Sunak hi alo langta ani sang ni som le pakwa kuma general election a Tory party chu mi puiten an than lal miau awangin an party chunga hruai tu leadership chungchanga harsatna an nei ani ber dan pui angin kum sang ni som ni le pali kuma general election nei turan nia hetiang an boy nuai renga wangin ep tu hruai tu sarkit steamer chuan rampum pui mi pui kut thak na turin general election bo sai mai turin Tory party ho tu te chu anora engtiaring e Prime Minister Rishi Sunak akai hruai sarkar hi akal sel don achiang bik lawani Prime Minister ani hnuwa parliament a thusai masak ber tuma Sunak a soi dikriau chu hruai tu ni na leadership hi thon thulung tileng tak satlia fairy tales ang ringot ani lova harsat na to laya mo phurna laka len chu achu ani ati te hi adikin avatha em Tory party MP zathum samruk le pangazinga MP za somthum velin Rishi Sunak an thopa Boris Johnson chu ron come back tumin Tory party mi puinol puin MP rualte zinga du tu tam tak omma se ahun ri lo ti in achu zi talova Miss Penny Mordaunt i la in thop tu MP za ani phak si lo wangin Rishi Sunak chu lo thei lovin atling lo thei talo ani ber United Kingdom rampum pui huapin general election nei ta se Prime Minister Rishi Sunak hian Conservative Party te achak pui zawangem ti chu achiang lo ani YouGov Paul chuan tun din huna in thlang sela ep tu Labour Party chu za a somruk chuangin an chak an ring ati Queen Elizabeth i kumsom kwale pani mi kha ring tu thatak aram suwaina le wantlang mi puya Bible ne na thu in mil takanun man tum tlat mi ani kumsom sari alal chung khan ni tin Bible milanun tum Isu Krista zirtir na poma ama ne na in lai chin na thok tak nei mi ni in karto pa biak ina in khom thin mi Constitution angin British lal ta chu Defender of Faith ti thin anni Church of England how to ni in kumsang khazakwa somthum pani atangin apu George V hun lai atanga Christmas laya thucha an soi thin aron chun jam zel a tepo Bible thu te asoi tel nge thin ti ani Pop pali lai mu in khovela Christian thusil tular Billy Graham nen po in thian thatak anni athu se areng reng pathian rin na nga trusting God thu asoi tel fawa katan chuan Krista zirtir na hi kanun hruai tu ani
Krista thu te chu harsat na lian to lai le lungai na kara po min thamon tu ani tin arin na thuk tak chu asai chuak thin pathian arin zia chu kanunin pathian rinom na satak le amangai na le nget tak chu alo mu to ani ati bil mulen bak chuan Christian te rin na chu anun na kai ruai tu ani a ami mal nuna rin na thuk tak chu Bible ami ani e ati Queen Elizabeth chu Christian thatak ni ma se Bible in mi hring tan vai khat thi ruat ani alo ti angin leilung dan le chunglam ram ruatin September ni saria Elizabeth tha si chu British Prime Minister turin ala lut fel chawa khovelin United Kingdom a Elizabeth ming pu ve in ram ro rel an kai ruain ro an rel don emo anti mek lain atuk mai September ni riat sang ni som ni le pani a alo herliam ve ta tuna ladamin Hindu pachal Rishi Sunak chu alalram Kingdom a thunei ber turin Prime Minister atan lalut don ta sila engtin tak nga yang mo ti te chu zona chan thiam har satak avani em British mipui te chuan chi le nam sa khuwa thliar bik na nei hau lovin mipui ro rel na democracy diktak entira anram economy tu chemek siam thatura fin na theina le thiam na nei an ruat mai thei te chu an wangai san om loi si em chuti rualin pathianin kami te chuan ka o an ngai thalowa an thin lung sak awangin ka thla thama an du anga om turin sam number som riat pakhat chang som pakhat le som pahni thu tele hun bi te atidang lama lalte ason bowa lalte atung dinga daniela bung ni chang som ni pakhat ti te chu alo thleng dik tamai am ni don le ti te min ngai tu atir in pusi ti larin oma hian British Prime Minister thar India chul chuak Rishi Sunak chungchang le British ram ro rel dan chungchang te aron siak angai nom hle ani ole ka channel te le ka video te mi lo thir sak thina wangin in sawa yo chunga lom thu ka saya he chim thlipui YouTube channel la subscribe lo te khan khoi takin mi lo subscribe sak zel bok don ya